jedna od najpoznatijih franšiza svih vremena. 6 animiranih serijala, 6 igranih filmova, na stotine stripova i bezbroj video igara. A sve je počelo sasvim slučajno jednim crtežom. 1983. godine dvojica mladih autora, Kevin Eastman i Peter Laird, u svojoj sobi nacrtali su kornjaču sa nunčakama i maskom preko očiju. Ubrzo su na sljedećem crtežu dodali još 3 i tako su rođene ninja kornjače. Eastman i Laird su se savršeno dopunjavali. Jedan je bio spontan i kreativan, drugi precizan i disciplinovan. Kombinacija koja je rodila legendu. Već naredne godine 1984. štampali su prvi nezavisni strip koji je rasprodat za nekoliko dana. U njemu se odmah pojavljuje i glavni negativac, Shredder, koga na kraju prvog broja kornjače ubijaju. To je bio početak nečega mnogo većeg nego što su mogli da zamisle. Prvih nekoliko brojeva radili su sami, a kako je strip postajao sve popularniji, osnovali su Mirage Studio, angažovali nove umetnike i magija je počela. 8. broj postiže neverovatan uspeh. 135.000 prodatih primjeraka. Ključni trenutak dogodio se kada se pojavio Mark Friedman, marketinški agent koji je prepoznao potencijal i ponudio da zastupa ninja kornjače i njihovu licencu. On je sklopio ugovor sa kompanijom Playmates Toys, koja je 1988. godine izbacila prvu liniju akcionih figura. Jedini problem, sve 4 igračke imale su crvene poveze preko očiju, baš kao u stripu, pa ih je bilo teško razlikovati. Zato su dizajneri odlučili da svakoj kornjači daju drugu boju poveza, blago različit ton kože i inicijale na pojasu, kako bi deca mogla odmah da prepoznaju svog omiljenog heroja. Ali pre nego što igračke stignu u prodavnice, bilo je potrebno da se priča o kornjačama probije u mainstream, na televiziju. 1987. godine na televizije stiže prvi animirani serijal Mladi mutanti, ninja kornjače i sve se menja. Tonovi su veseliji, likovi dobijaju više humora, Shredder postaje više karikatura nego zlikovac i svaki junak dobija jasnu ličnost. Leonardo vođa, Rafaelo sarkastičan, Donatello genijalni izumitelj i Michelangelo veseljak. Upravo ova verzija sa upečatljivom uvodnom špicom i zaraznom pesmom učinila je da kornjače postanu globalni fenomen. Igračke su se prodavale kao lude, a serijal je počeo da se emituje u preko 100 zemalja svijeta. I naravno, došao je i do nas. Ajde ninja kornjače, vi ste zverke najjače. Početkom 90-ih ninja kornjače stižu i u Jugoslaviju. 1991. godine gdje preko noći postaju prava senzacija. Njihovi likovi bili su svuda, na školskom priboru, majicama, sličicama, nalepnicama, bojankama. A crtani se emitovao u terminima koje je gledala čitava porodica. Svi smo znali uvodnu pesmu, imitirali pokrete i naravno imali svoju omiljenu kornjaču. Ali ono što je ninja kornjače u Srbiji učinilo zaista nezaboravnim bile su sinhronizacije. Originalna crtana serija premijerno je stigla kod nas 1991. godine, a prve 3 sezone sinhronizovala je Radio Televizija Beograd, RTB. Serija je premijerno počela da se emituje jednom nedeljno. Ova postava glasova ubrzo je postala legendarna. Ljubiša Bapić, Nada Blan, Vlastimir Đuza Stojiljković i Nikola Simić. Ova sinhronizacija se od strane obožavaoca i danas smatra najboljom. Iako su RTB sinhronizacije često rađene niskobudžetno, pa su se ponekad potkradale greške, kvalitet glumačke postave je bio toliki da to ne remeti čar ove sinhronizacije. Distribucija je pratila prava manija. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd izdala je 7 kaseta sa 21 epizodom. Dečje novine iz Gornjeg Milanovca bile su ekskluzivni distributer svega što se pojavljivalo sa ovim likovima. Od albuma za sličice, panini, stripova, žvaka i mnogo toga drugog. 1994. godine na scenu stupa izdavačka kuća First Production, koja objavljuje čuvene ninja kofernjače. Obožavaoci su se nadali da su to preostale RTV epizode, što se ispostavilo kao netačno. Objavljene su 2 koferčeta sa po 3 kasete sa ukupno 12 epizoda. Sinhronizaciju je radio studio Kvartet Amigo. Novi veliki talas popularnosti ninja kornjače doživljavaju 1999. godine.
kada ih televizija Pink uvršta u svoju programsku šemu, kao deo svakodnevnog programa. Termin od 18 časova bio je rezervisan za Kornjače. Tada je postao popularan vikendni omnibus, repriza svih epizoda iz protekle nedelje. Ova sinhronizacija rađena je u studiju Prizor, a obuhvaćeno je ukupno 118 epizoda. Postavu su činili između ostalih Aleksandar Cucić, Dragiša Milojković, Nikola Bulatović, Dejan Lutkić i Ljubiša Ristović. U pojedinim epizodama Ristović je menjao Rade Vukotić, dok je u posljednje 4 epizode Aleksandru Cucić zamenila Mina Lazarević. Televizija Pink je prvobitno emitovala britansku cenzurisanu verziju Hero Turtles, jer se reč ninja povezivala sa nasiljem, pa je tada Michelangelo umjesto nunčaka imao kuke, pošto su se nunčake smatrale opasnim za decu. Zanimljivo je da se na Pinku nikada nisu prikazale sve sinhronizovane epizode, pa su te ekskluzivne emitovane tek na lokalnim televizijama. First Production je u razdoblju od 2000. do 2002. godine nastavio da objavljuje kasete, ovog puta sa Prizorovom sinhronizacijom, čime je njihova kolekcija dostigla 20 kaseta. Malo je poznato da je planiran i spin-off o zecu Miyamotu Usagiju. On je bio prijatelj Kornjača i pojavljuje se par puta kao gost u serijalu. Od spin-offa se na kraju odustalo. Ukoliko neko od vas ima snimane epizode Ninja Kornjača sa televizije Pink ili uopšteno sa Prizorovom sinhronizacijom sa lokalnih televizija, javite se u komentarima kako bismo se dogovorili oko eventualnih prebacivanja tih epizoda i obrade na DVD ripove. Ovaj serijal je bio mnogo više od crtaća. Bio je to svet koji su deca tada obožavala, svet u kojem su se smeh i akcija stapali u jedno. Kornjače nisu bile samo crtani likovi, već pravi prijatelji generacije koja je rasla uz njih. Zanimljivo je da se i sam serijal mijenjao zajedno sa publikom. Kako su deca odrastala, tako su i epizode postajale mračnije i ozbiljnije. Zadnje 3 sezone imale su potpuno drugačiji ton. Kod nas u Srbiji Kornjače su živjele i van malih ekrana. Postojala je predstava za decu u kojima su glumci upravo oni isti glumci koji su pozemljivali glasove u Prizorovoj sinhronizaciji. Tako su deca mogla da sretnu svoje junake uživo i makar na trenutak poveruju da se Kornjače kriju ispod beogradskih i svih drugih šahti. Si ti dozivo Ninja Kornjača u šahtu kad si bio mali? Šahtu kanalizacije i onda vičem, razumeš, legnem na ulicu, stavim ovako ruke na onu rupu od šahta, razumeš?